فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص. Pes ey Muhammed, sen bu müşriklerin ibadet etmeklerine şekte bolma. Olar ibadet etmez meger ata babalarının bundan ozal etdiyen ibadetleri yandır. Bu elbette biz şoların nasibini ve payını kamil edip özlerine bereriz. Yani şu müşriklere azaptan sehmini kamil edip hem dünyada ve hem ahirette bereriz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Ve tahqiq biz Musa'ga kitap verdik. Pes şonda muhtelif bolunny. Ve eger senin perverdigarın tarafından ezelde karar tapan bir söz bolmasaydı, onda elbette oların arasında hukm edip işlerini yeksere edilerdi. Ve tahqiq şolar şu zadın hakkında nihayette şektedirler. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ve tahqiq tamamı halayıklara senin perverdigarın şoların amalının cezasını berer. Tahqiq Allah tebarek ve Teala onların etdiyen amellerinden haberdardır ve agahdır. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Pes siz doğru bolun, öýüňize buyurulşy yani. Ol adamlarda doğru bolsun, kesiz bilen bile tövbe edipdiler ve hattan tejawüz etmeň. Tahqiq Allah tebarek ve Teala sizin etdiyen işlerinizi görüp durunlar. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Ve zulmetdiyen adamlara özüňizden tamayül nişan bermeň. Eger şolara meýletseniz size de dogdahodu deger. Ve siz üçün Hudaýdan gaýry dost ýokdur. Ondan soň size nusret o ýarylyk berilmez. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Ve namazınızı wagtyny eda edin. Günnüýiň iki tarafyna we giýjäň bir bölegine. Tahqiq hasanatlar kişi günahları ýok eder. Bu söz nasihaty kabul etýänlere nasihatdir. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Ve sabret. Pes Allah tebarek ve Teala yaxşylyk etýänleriň sogabyny zayi etmez. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Pes sizden ololqy helak bolup geçen milletlerde akıllı ve fehmu fazliyeti bolan adamlar bolsa bolmaýarmy? Ta halkları yerde fesad etmekten men edip qaytarar yani. Meger bizim nejat benenlerimizden bir az kavm fesattan nehyetdi. Olar da enbiyalara tabi bolanlardır. Ve ol adamları ike zalim bolupdylar, yerde fesad edip ve fesad etdiýänleri nehyetmäni, olar özlerinin yaşayan yollarına tabi boldular. Yani özlerinin nığmata çümüp toğyan etdiýän yollarına tabi boldular. Ve günahkar mücrimlerden boldular.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Ve sen Perverdigarın şäherleriň ählini zulm edip helak etýän däldir, şäherleň ählileri islah etýän bolupdyr.